kolege, velika je čast primiti ovu nagradu iz ruku Saše Jankovića. Velika je privilegija biti među nagrađenima. Velika zahvalnost žiriju, Evropskom pokretu u Srbiji i Međunarodnom evropskom pokretu što su prepoznali važnost teme azila i migracija, ulogu grupe 484 i mene lično. Godina 2015. je svakako jedna od najznačajnijih godina u savremenoj istoriji Evrope. Posledice stravičnih sukoba na Bliskom istoku prelomile su se kroz sudbinu miliona ljudi, od kojih su mnogi svoje utočište potražili u Evropi i traže još uvek. No, ova kriza otvorila je jednu drugu, možda i ozbiljniju krizu na evropskom kontinentu, a to je već pomenuta kriza vrednosti. Nikada više otvorenije diskriminacije, ksenofobije, govora mržnje, nerazumevanja, nego u protekloj godini. Mišljenja sam da oni koji kažu da bauk fašizma ponovo kruži Evropom imaju pravo. Zbog toga je krajnje vreme da svi oni pojedinci, politički pokreti, stranke, organizacije civilnog društva, koje baštine vrednosti antifašističke borbe, stanu u jedan panevropski front, u jednu panevropsku liniju. Ta borba je već počela i u toj borbi moramo pobediti. I ovde u Srbiji, i u regionu, u našem neposrednom susedstvu, bilo gde u Evropi, na bilo kom drugom mestu, kao nekada. Hvala vam puno.